يا قرآن لما الكوسيته أدون ما درا على الرانقه وأنبيا كن يترقى مكانه كم بيوندي بلا ميكابو كان واتسابي بلبل نورمالي باي غرو وني باي نغوبي وني باي نهارسي وني باي نترقى مالسي تن يا جولي نتمنى أورومو كن إبا باي تنوراتوري وقوتا باي داف ديبا ما توري وقوتا باي چنكور فما توري وقوتا باي داف ركوتا ما توري amantaan islaamaa kunis hedduu darramaa ture bara asii waniitii kaasee jechaadha yeroo sana oromummaa fi islaamummaan dabalatee baay'ee cafaqamaa ture jechaadha hawaasni miskiinni kun jechaadha sinii galee laal isa qofa osoo hin taane isa booda sinii deebi'a waa'ee maaster pilaanii tolti deebina ijoollee waa'ee maaster pilaaniitii fi waa'ee lafa tuulamaa sana tolii deebina yeroo maaster pilaanii uummatan nan yeroo maaster pilaanii sana jimmarraa hiriirri bee nama meeqatu dhume baalirraa nama meeqatu dhume hiriirri beena hiriirri nama meeqatu dhume arsiirraa harargeerraa waan dubbatamu miti isin jechuu barbaadetan maal jechuu barbaadetan beektu yaa ummata amma fakkeenyaaf masjiidni diigame sun siltee fi maalooni cidhaanii fi dubbachuullee nama qaanessa jechisaanii maal bakka itti dhiqattu miti aadaa arabaa fiddee lafa sana baay'isee nuti bar kan oromooti jennee kan keenya jenneeti kan nuti itti qabsaa turre kan qeerroon meeqatti dhumaa turre kanaafuu wallaalaan doofaan jechaadha feesbuukii waan qabuuf qofa gadi bahee jechoota fokkisaa akka sanaa dubbatee oromoo gidduutti qoodiinsa uumu jechaadha oromoon kanatti dammaquu danda'uu qaba kan ijoolleen meeqa aarsaatti taateef sinii galee kan ijoolleen meeqa aarsaatti taate kan lafee meeqa caccabe kan haati meeqatti duute yeroo maaster pilaanii lafti kan tuulamaati jechuudhaan sun taate lafti kan oromoo jechuudhaan. Kanaafuu jechoota fokkisaa jechoota dadhaba akkasii fudhattanii funaantanii warri sooshaal miidiyaa irratti ol baatanii bulgaafattan osoo teessa dhaabattanii of ilaaltanii baay'ee gaariidha. Waan akkasiitiin oromummaan hin cabu oromummaan hin sharafamu wanni isin beekuu qabdan. Sinii galee oromummaan gadi jabaatee dhaabatee jira. Jechoota fokkisaa akka yeroo sana maaliif lafti kan tuulamaati hin jennere tarii isin gowwoonni lafti kan tuulamaati jettanii asirraa dhiitaa ooltan jechaadha. Yeroo sana maa hin jedhin yeroo sana maa hin jedhin ashaanguliitii boo'ichaan darbinaa tiktaakiin na daba waan ta'eef yeroo sana maaliif callistan kuni oromoo gidduutti qoodamiinsa hin fidu oromoo dammaqii kana qabadhu inni lammaffaan dhiifama naa godhaa obboloonni koo hordoftoonni amantaa biroo baay'een keessan akkana jaallattan deeggarsa nuti deeggaru irratti illee akkasin ufaa dhaabbachaa turtan akkasin deeggarsa nu gochaa turtan wallaahi billaahi an ragaadha isiniif maal isiniin jechuu barbaadetan an abdii geetaachuu abbabee musliima alhamdulillahi rabbil aalamiin musliima oromoodha ilma jimmaati yeroo oromoon afaan isaatiin waaqeffachuu qaba jedhamu yeroo sana duula ijoolleen oromoo godhaa turan duula ortodoksii oromoo gochaa turan itti dhiibnee riiskii meeqa fudhannee adii uffannee waloloo garaagaraa hojjennee nafxanyoota irratti jechaadha nafxanyoota irratti riiskii meeqa fudhannee irratti dubbachaa baane adii uffannee waan baay'ee jechaa turre sagalee ta'aa turre. Speeshaalii anillee yeroo baay'ee duraan nan deema amman deemu waa'ee irreechaatiin wal qabatee ijoolleen keenya tokkummaa oromootiif jecha irreecha toshee koliin ustaazonni meeqa dhowwanuu deemaa turan. Sun maali oromummaan akka gadi jabaatuuf oromummaa yoo hin qabaanne yoo nuti bittinnoofne bineensatu nyaataaf jecha jechaadha. Sinii galee sanaaf jecha aarsaa meeqa kaffallee arra geenya. Isinoo gaaffiidha. Isinoo kanarratti maal jettu? Maaliif callistan dhimmichi kun isinin laallatu maaliif goone nuti san akka gaaffiitti adii uffanneera an uffadheera gama kootiin yeroo isaan gurraacha uffatanii yaa'an maaliif isuni sappoorti isin gochuudha akka na gaafachiisu beeka akka gaaffiitti kabajamtoonni obboloonni koo as jala jirtan warri sagalee koo kana dhageessan warri na beektan warri na kabajan warri nu jaallattan warri oromummaatti amantan gaaffii kana asirratti ol baatanii naa deebisuu baattanillee keessoo keessanitti akkasiin deebistan abdii guddaan qaba akkasinatti uffattan garuu hin barbaadu. Kan biraan
waan baay'eetu deema. Sagaleen keessan barbaachisaa isiniin jechuu barbaadetanii namoota lubbuun darbeef Rabbi qubsuma isaanii jannata haa godhu, caffee jannataa keessa isaan haa ciibsu, warreen rukutaman Rabbi nuuf haa fayyisu. ijoolleen Amaariffaan asirratti barreessaa jirtan በአማርኛ እየጻፋችሁልኝ ላላችሁ ወዳጆቼ ያው ግልጽ የሆኑ ነገሮችን ነበር እዚህ ጋር እያወራሁት ያለሁት። አንደኛ በእርግጥ ሁሉም ነገር አይወራም፣ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች በእርግጥ መጅሊሱ የአቋም መግለጫ ሰጥተዋል። ከዛም አልፎ ደግሞ እኔ ጥያቄ ያነሳሁት በጣም ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ምንድን ነው፣ በማስተር ፕላን ጊዜ ኦሮሞ በአንድነት ከሁሉም ዞኖች ከሁሉም አካባቢ በሃይማኖት ሳይከፋፈል በወያኔ ዘመን አጥንቱን ከስክሶ ደሞን አፍሶ ነበር ማስተር ፕላኑን ያስቀረው፣ ብዙ ሰው ሞቶበት። ዛሬ ደግሞ ያ ነገር ለምንድን ነው መሬቱ የቱለማ ብቻ ነው የሚባለው? ያ ነገር ልክ አይደለም። ስለዚህ ጽንፈኞቹ ይህን ነገር እንዳይጠቀሙብን ነው። ባይቶ ይህን ነገር ስል ነፍጠኞች እዚህ ስር እንዳላችሁ ስለማውቅ ነው። ነፍጠኞች እኛን እንደዚች አይነት አጀንዳ ለእኛ ሰጣችሁ፣ ለኦሮሞ ሰጣችሁ፣ ኦሮሞን እንከፋፍላለን፣ ኦሮሞን እንነጣጥላለን፣ እንለያያለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መቼም አይሳካላችሁ። ምክንያቱም ኦሮሞ አንድ ነው። ቦረናን ነው፣ ባሬንቱ፣ ማጫ፣ ቱለማ፣ ከወለጋ፣ ከጅማ፣ ከሁሉም ቦታ ኦሮሞ አንድ ነው። በእርግጥ ዛሬ እናንተ ትናንሽ አጀንዳ ፈጥራችሁ ኦሮሞን ለያይተን እንገዛለን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መቼም እንደማይሳካላችሁ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እና ያ ኦሮሞ አንድ ሲንጫለን ቤኩ ሲንጫላ ዋቤኬ እንዱበዱ ዋንኬ ሰኮ ጅሩ ሙቤ ዋንኬ ሰኮ ጅሩ ባፈቹ መዋኒን በርባዴ ዳፈኒ ዮኒ መሰረት ድጎጎሬ ከነ ድጎጎርትና ጀራናን ስሬ ፈዳው መተጃለላ ዮን ድጎጎሬ ድጎጎሮ ዮን ድበዴ ነውፍ ኮልቻ ከነ ተከን ድበዱ ነጎዴ ሲኒን ጀቹ ፈኒ ገለቶማ ኡልፋዳ ነውፍ ኮልቻ አበደን ባይዞ አበደን ኦሮሞን ነፍጠኛን ኦሮሞ ገርገር ቆዱ እንደንደሱ ባይዞ ወሪ አፋን ኦሮሞ ዋን ቤክቱፍ አገፈዱ ወሪ ነፍጠኛ ጀለት ጉደቴ ኦር ነፍጠኛ ታቴ አፋን ኦሮሞ በሬሱ ዱባቹ ቤክቱ ኦሮሞ ግዱ ሴንቴ ነንቆደ ጀቴ ያደታናን ወላሂ ቢላሂ ሲፊ ምርጋው ማሊፍ ሲቲ ባራ ተሪ የሮዳፍ አከስ ፈኬሱ ደንዴሳ ወአለይኩም ሰላም ሮዛ ገሩ ጎንኩማ ከና የሚልኮፍታ ከሚልኮፍ ነው ጀለሙሬ ሲቲ በረባዳ ኢንሻአላህ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። አላህ ካለ ያ ዋላ ማሚደምኔ የሚደመረብኝ ነው አልቹ ታብታቢ ጎዳሜ ኮፒ ሊንክ ጎዳ አልፋ ምስኪን ነዋ። ኢንሻአላህ ገለቶማ ኡልፋዳ ባይሲን ጃለዳ ባይሲን ከበጃ ወሪሞ አብዲ ሌቲ ታቴ ዱበተፍቴ ማሊፍ ዋንጀኔ ማሊፍን ዱበን ጀተኒ ፈቲ እየሆንኩኝ ነው። ኢንሻአላህ ዋን ባይን ላላ ቱሪ ዋን ባይን ነጌፈቻ ቱሪ ጌት ኬፍ ሰላም ነው። አልፋ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ኢንሻአላህ ረቢ ነው አሚልኬሱ ረቢ ብየኬኝ ነጋኑ ሀጎዱ ወረኑ ጀላ ደርብ ረቢ ከን ጀነታ ሀጎዱ ብየኬኝ ነጋ ሀጎዱ ዋኑ ጀላ በደ ረቢ እንደንዳ ኢዶት ኑፋ ዴብሱ ኢንሻአላህ ረቢ ቶንቲ ደደበ መንጅሩ ባይዴ ዋውንደ ሰከንዲ ለመት ሰከንዲ ተቆጥ ማይክሮ ሰከንዲ ሲደሱ ደንዳ ረቢ ተሪ ኑዬ ጋጅራ ኑይ ላና ጅራ ሙቲሞ ዋንጎ ነው አርጋ ጅራ ኢንሻአላህ ረቢ ነው አሚልኬሱ ሁንዱ መኬሰ ረቢ ሲነ ሚልኬሱ ሀማማታ ስንራሃ ቀቡ ሀማማታ ስንራሃ ቀቡ በላቡ ጅሩ በላቡ ጅሩ አሲዲን ሲያሲዲ ጅኒ ረቢ ኑራሃ ቀቡ ባከ ጅሩ መረቲ ረቢ ነጋኑ ሀጎዱ ኦሮሞ ግዱቲ ነማ ሱሚ ፈጫሱ ረቢ ሀበሌሱ ነማ ኦሮሞ ግዱቲ ደለቴ ኦሮሞ ቆዱፍ ጅሩ ኦሮሞ ኢtti ደመቁ ቀባ
Rabbi biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, hunduma keenya nagaa nuuf haa godhu. Sin caala beekeef miti namoonni 700 ol daawwachaa kan turtan waan keessi koo natti hime waan qalbiin koo natti hime dubbachuu barbaadetanii kan narra beeku namoonni baay'een dubbachaa jiru. Inshaallah boriftaanis waan qalbiin keenya nutti hime hin dubbannaa. Baay'een sin jaalladhaa, baay'een sin kabajaa. Bakka jirtan maratti nagaan koo isin haa qaqqabu. Rabbi nu haa nassaru, nasriidhaan walitti nu haa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keeritti naa bulaa nagaatti.